što hoću da ti kažem je to da je ta nepravda prema, ajde reći, Srbima, mene i natjerala da ja odjednom počnem da pričam. Ja to nisam pričao 92. i 3. Zašto govorite nepravda o Srbima? Zašto ne kažete nepravda prema meni i moje obitelji? Ama ja sam tu nepravdu već prevazišao kao pitanje moje odluke u određenim istorijskim tokovima. Otišao je Sarajeva i muslimana, otišao je Sarajeva i Hrvata, da ne bi sudjelovali u tomu što vi kažete. Ili su se naprosto osjećali ugroženim. Ok, najviše Srba. Ali postoji samo jedan mali detalj koji je jako važan. Rat je završen 1995. godine Dejtonskim sporazumom. Danas je 2017. godina, prošlo je 22 godine. U međuvremenu je izmišljen Facebook, mobilni telefon, automobil na električni pogon. Senegal je pobjedio Francusku u fudbalu. Desilo se Iran Njemačku 4:0. Desila su se sva moguća čuda, samo se jedno čudo nije dogodilo. Niste vratili Srbiju iz Sarajeva? Jedan. A Hrvati i Bošnjaci jesu? Pitam, ne znam. Ja znam moju Raju koja se vratila, ali ne znam nijednog Srbina. Zar mislite stvarno da bi danas toliko godina nakon rata pala srpska glava da se vrati u Sarajevo? Pa nije se niko vratio. Ali zašto? Zato što neće da u tome živi. Ne možeš da živiš u nečemu gdje si ti izopšten iz Ustava, gdje ti je napravljeno ono ustavno nasilje o kome smo pričali na početku naše emisije. I ja njih potpuno razumijem. Ne možeš da živiš negdje gdje si ti koji si pravio taj grad. Jer ako uzmete istoriju, pa prođete opet po onoj dubini, vi ćete naći mnogo više srpskih imena nego bilo kojih drugih i u istoriji Sarajeva, i u istoriji Mostare, i u istoriji Tuzle. Da ne govorimo o Simi Milutinović koji je bio Njegošev profesor. Ali to je normalno i prirodno. Uzmite prvi fudbalski tim Veleža iz 1920. godine i vidite ko je igrao. Uzmite bilo koji istorijski, uzmite Mostarsku gimnaziju i pobrojite sve njihove poznate studente. Ne znam, uistinu ne znam, o tome ne mogu pričati.